Pemirsa Bali makue pisan madue cagar budaya, sane pinaka tetamian bangsa, saha tetamian budaya, sane pinaka kebaos masterpiece duk nguni. Nenten wantah nyelahin saking wentuk nyane, nanging patut ketelebang inik daging tetuak, mangda kedadosang inspirasi ringkalah sane mangkin. Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwi Payana Mausang, kesumakenan Presiden Jokowi sejeroning ngerakse kebinekaan miwah kebudayaan Indonesia. Ari taler Mausang apresiasi sejeroning medalnyane Perda Aksara miwah Sastra Bali. Taler yang kewentenan penyuluh bahasa Bali sane pinake penglantur kebudayaan tur pelestari nilai-nilai budaya Bali. Manut Ari, situs cagar budaya pinake tetamian kepuruan sane patut tegep karakse, kesayubin tur kedab-dabin becik. Ari mapi teket mangda kewentenan tetamian budaya sane pinake masterpiece sane nguni puniki. Side ketelebang melarapan daging tetuak nyane sane kedadosang inspirasi galai mangkin. Lianan punike Ari taler uning ring sejeroning pekibah antuk nyobiahang tetuak budaya majeng para janani ring tengahing pengelimbakang mekudang-kudang media anyar. Pengeruhan indik nilai budaya kebuatang majeng krame melarapan sokongan saking blogger, arkeolog utawi komunitas lianan sane presiden ngicenen pendekatan alternatif sane ngedautin miwah edukatif. Cagar budaya sekadi Borobudur, Prambanan miwah candi sane tiosan, kosobiahang antuk suguhan anyar tur kejangkepin antuk kewigunan teknologi, mangde ngwantu para janani nyelebang tur nresnain budaya bangsa ipun. Perkanti lintas lembaga miwah lintas kementerian patut kemargiang, utamanya yening pewangunan sane mapaiketan sareng cagar budaya, mangde pewangunan sekadi infrastruktur sane anyar utawi pemugaran nenten ngaunang situs cagar budaya sane sampun wenten. Melarapan mekudang-kudang usaha sane sampun kemargiang, Ari dahat nyokong Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Bali, mangde sida pinake benchmarking pengelolaan cagar budaya ring Indonesia ngantos dunia. Mangde daerah sida melajah saking pengelolaan cagar budaya Bali sane ngawinang BCPB mawit nguratiang becik pengelolaan data, rumasuk masih kayang akses data-data indik budaya, sekadi silih tunggil program sane kerencanayang oleh program Ditjen Kebudayaan, repatriasi cagar budaya miwah warisan budaya tak benda. Ari nugesang sejeroning pemargin perkanti kebudayaan sarang lembaga utawi peneliti saking penegara tiosan, sane nyarengang pengambilan data mangde masih kayang medue akses antuk ngeruruh data inucap. Pini untat Ari ngelingang kanton wenten pidabdab sane patut kelaksanayang sejeroning pewigunan cagar budaya, mangde side nagingin pabuat krame umat pangeruhan miwah ekonomi sekadi pariwisata. Pewigunan cagar budaya pinake destinasi pariwisata, kebausang pinake ekonomi konservasi, mangde satinut ring pemargin program. Sausaha konservasi yang sane kelaksanayang, mangde nenten ngusak wiaden ngaonang situs sane wenten, Bali Pos Nguningayang.